Neo Pijo a na ye kawa Daus said Daus company na wo mamu ya ewoi sa asase no kwa na asabi na ye sa manufacturers no sa asase no kwa na ene ebusa say ewoi sugar factory ewoi rubber factory I think say rubber factory na ye rubbers takrado baby se bogo so se baby o baby ewoi ye sha say two gold boase ye sha say two gold boase oboase kro no we e de oboase esi konkoso ekwan no kra nye e de o koma kasimu a medonyame bra sister onu ohwame enye abufu onye ngu asem de gu ye mpanifo no busa say ye youth na ye sha say ye bobra no ye ni da so ne sen me haw no me ni da so ne sen me so me free chrome wave ada say ye nnua no ye timbers no ye gold no ye bauxite na ya discover no obi be di kan aboa me ama say bi ode ye kro ni yi abe say ye Dubai me ko tue sika mo obi emman ene oye ni kuro menye bibia di ana asa me tra kuro bia abobra no arewo hwe onso okasa we really gone also we political science ana asa wakoye eye pharmacy okuta certificate kesiye sabi nimdie wo a obetim di abo man no bene president ana asa eye government say twen edipa na doso ontimi ntua oka ndi twen kakra na eya nyame ya adom a ebi mu ko Persia na buza say Persia no kro utua bride ansa na sabi ya sama distance ene kra nim say yo ayi governmental ages wo ho said ye wo football age no ene ewura mu wo ho ene panyin be nya 70 years enso so obekomu no 40 years ewo eye ni records mu me na be catch row ye bobu bodin wo mu ba bibinti o Ibu bodin and obeko bi records at the age of 50 years our call retire no tresika na the records me man profile no also 45 years and them sika bi open free aban no no aden ye o man abrosa and okọ court na oni sika say bi wasem omobo kone bra ko file we bra kone ko document we bra ko banti case o asase bi a sebi enka ne papa wu abuso ne pre no eno ne kone bra be 30 years kone bra obe fale sa lawyer banso a de bia man petrol minim car no fu e de we si fatwe lawyer fu papa ye salute mu petrol de mfu ni agro enso no a charge wo waje percentage a odi ko ede e ko boa eto ma be yeye obi anya ne nua na opeso o ka ne hye ene oko police station o say belunua kam ni say bel die sebi enipa de free unsa na ya nya na wu nipa na obe bel nipa no ene sa Canada wo no eye ni times 2 no ko atua enso no obedi ka atua wi ansa na ofa nipa na ko ento oyira esa say o de ye fa nko court adan oman ye kwen adan fa ngo so enya enso so a ene nche bia enso ne president opon lo okoji free World Bank o wasa de fa ngo na sa akoji sika bi adan o de my company be 5.5 years so on free so on born here why yes uto on muka say na ekotere nkwa na ani fita edi tuntum e dot ye mpenifo nyina yes abone ni bi na me busa o say adan bebrebe amusisi ni bebrebe no do se na modem obekọ no panyin okọ nkran a osifie ho obekuma se osifie ho okosunya ne osifie ho ube si fie e de ma ho ana se ube ye se ube ye oman ni yie yo eye government house no ba me busa say Ghana that ministry ho no house no e dan do so no masi asase ya ntam bebrebe owo man mu ya say e dan do so no masi no ha say mibusa honorable sen wasi e wa ase ya uda wo ye tua oka no sen wasi
Ghana agudi bibirebe pa wa se pa nso no ye yitu adwane o e de pa ne mane basa eye nimdie bi e no mpanifo ni nimu ana se ya bro nanso opanyin bi se ye fa dwumade yi ana sa kunya nhye ne nsa me se bre no me introduce no na wa say oso wo ambition o wenda so kase bi wo de ma oman no na nye ono nko ahụ oso ono nko ntimi mu eno nye ono ye na adwen se okope obi a obo degree ni certificate na emom no wa wo ye mesi ni owo enda so bi no frɛ no baby ase fata sa ono bu oman no obaju nim de na oso atwenwa ben no na waboa wo na munyina mabu oman no set sa ene nte sa ene ofi ase ode onua bi so ka no ho enye se bre no ebe kɔ ne nkyɛn ne na twetwe komo me kyerɛ sɛ incoming president the presidential candidate your friend Kwame Desmond Abrefah ase also ono or independent we Abrefah 2024 yemfa akunya no me kyerɛ Ghana akunya ma no na ono so on kyerɛ youth ni sɛ sebi debi ɛwɔ ɛna ɛwɔ nyina ye dia Ghana no yedi baabi akɔ usom kakra no so som kakra yenim die ye kabom a na mo kyerɛ sɛ prayer embu na momu ne nya ɔdɔ ne nyina ye nya na botre ne anye ye ho basabasa so a Ghana be nyina be sotope opanyini e ma akwa aba eba dwumadi yi so eje osomenua nakopon hira akasa pa hira nakasa on e na metie ni so se metuka anopa na metwa eye ahohwu ase ehia na metuka na mekɔ eye aboabo na mehwɛ ho fi na metuka na mesane aboabo efa alaba na mehwɛ baabi a eye omunum kokei mebowuram na mewuram besi eye keyetia de wi me maame bi sebi gere kakra wo ton dokron kakra wo ton na sebi menwe keme ono na etua ma ne tax so on tue tax o na o chine nyoma bi tia me maame a bra my boss ena me ra wo say enti ono ankasa ni products ni wan firi obi yemu ne ba ya na me kwahye me wo sa wo keme ni a sebi boso me ye tue oka maame a odi sa krata ehye ni se mo wo gi ni sika no natade ogira wo no abana man ba bia o anse no benya saa on friends Mahama Dubai mu atra no bra unkuta 250 million na 25,000 for 3 years 5 years 4 years e dia mawa na ukuta boja ya papa ko gina yin wa ton no de ahwe wo ba etu nka Ghana man ho ana aye na rewo no be ko no my crowded da be buso say efi yare endogro na mfa ye de ko sa yare na sa pollution na heat na akonjo ho no enye yare ni bia na sabi Ghana man uwia na iske kakra ka no oto kofa medical assistance de aba ekuro yi mu adan ni nimdia eni o man ni mu no ekoyese sabi akokohwede a obutu akokɔ ekosu aso de bia sa na o man ni ekoso so panyini wo se fa adwumadi ehye wonsa akunya oyi minim akunya de aye obia de kasade ase wo no ohwegu ne ntate de be frofra no asesa ntate ni nyina no asafa ne waye de akosi wo sa na obeya na anase yenhwe edien ewo wani medase okay medase pa mechia wa hwefo ne obi bia wo hwe me unse wo ka sembi se sa na obi aba oye anase o kansem de akire no na onye de metimi aka fa sa nema no se ohwe the political parties no a ene enkrofuko no a omo sa parties no mu no a wota study omo dodo no a they are businessmen omo ye enkrofuko bi a they have their money what you say e sika association bi a enkrofo bi di sika kogum na omo form omo ho enti when they get there no when we see the physical aspect no a akwete to say we are here to continue our business because we have a channel and as a foundation we can reach to other countries here betimi and make a huge amount of money enti eno no so ka ho bi ena ama sa parties ni ntimi ni nokore mai no because of say wo hwa ma menka bibi nchiro corruption no ye betimi atu ase enti na mama start di free baby no ye onkrofo bi wo ho mu time timi di omu sika akese mu tonton omu agapade e de kohye politics mu enti no political party ni ba power akoya te se fame kohye ha na mentimi nya misika no amede ma wo no enti eno no ba saa nipa ni wie sika no a aban no ntumi nkasa because one no wo deal bi a
omo hihye wo dan mu ansa na omo ba benya tumi no pa cha watemase pa eno nti na ma metena ase ye ne se da bi ye ma nipa nyina nte ase se ye mfrefre na ye moaboa ye ho obi ade kakra ni nyansa ne wei na ye de bode a ebema ye hu se ye nya obi a owo gidie ana owo anisuade hunu bi a ye mfa ye gidie nhye ne mu na ontumi nkonko sesa ne mamra nti no owe ma nisuade hunu no a ene de afoforo de tie no entimi nye peda bacho watemase pa entimi nye pe nti mesre Ghana fo se omo mfa mentoto party bi ho na bibi wo ho me se eye business network ye me na mkachiro incoming president his excellency me pese me de sa anyamni e de ma efri se sabi enye easy da bio nimdie nyansa nsonoma ye de wo ebi nsonoma kire se obekasa ma doma tenene ebi kire se obebu oman ebi de bobo ebi de didi eye adisem ka eye hintasem kire okuro no minim we nsonoma epue a ode be enne wo say opeso ye president fine ya twa de wa ase yo many resources wo oman mu ya ase ebi di gina so ekasa ye didi enso be ba no na wodo de akosi eye eka no na oman no ya yetim ne ye bre ne de tax na de ato ye so saadi wenyo nyina kadida oman no so wo botaye wonda so ambition sen e de ma oman na wo se yemfa kunya ma yo me da se pa me kan se won se ye wo leaders ya oman ya oman dwen se omo en develop kuro no enhwe other resources bi no omo no de omani a kire resources no a de nyankopon de amaye no ho no omo no de omani a kire but omo nya omo adwen se ye ankasa ya ho odim ne enindie mu eye me fan se wo fa bibi te se agric sectors no a anka on be develop ya koho a ye kita ahoden a ye betimi ado yintomantos niema bebre e be refine sa niema ni nyina no nanka yesu ya koto ama oman bi anya sika no oma adwen se omo no nkoho nom because of se aduane bu na ye wo ya no aye wo fam no so ye bedidi ye ho betoye enti uta study bibia eya na bibia koye koko sese koko no so bebre na ye dua no cover nsase no de bronyi pe no a wonya so mfaso a wono no hu se ewo se wo de bre no a ohia no enu mom na ye ana ye kogye bosia no a omo kire se ye no ade na omo nka ncho se okay ye wonsase ebetimi asoprai wo aburu untumi ngie aburu we ho untumi ngie niema bi we ho ubeya ma Russia fo abobo obeya bro Russia fo ni abro ubeya bro fi Russia nsem da say na nka ye ka se ye do aburu wa ha wonu ma aburu Ghana fo bi ayi a ebitimi do you see tie de America no ye de be da bi se food school feeding wo ho ye de be ye de aduane man kra no na me kire o se de ama omotonton ye japade no ni fapem ni nyina ne se omo nye mwadwen se eniema ye ankasa de ahoden beye no so what ya wo mo mpese ye de ahoden ne beko ho so what ya se senka sesenka ye do bode banche eniema jene nanka ye nso so de bi ko African countries ni baabi nanka ye so ye mekisika no a omo no mpese omo de sa ayi no beko because omo no adwen se wakosuku nti wono no won ko ho wonya ne de wo so openyi wadaruma o kan sa de ya ye de o tamale migidi se me tena tamale kaka ye ka watamale pa ne nkate bowe untimi fansa ye ho tamale ho ye de ko hefa efri se die ntia ma meka sa ne se ase yen ye do ne de akoma mbrofo no omo oman no fa ne ho nhyebu enko abrofo bia ho watamero ntimi musu ampropro wa very good every say ono na odua se de okase yemfa ye ho de nnua de no de be ma yeyedie no na me kire se o sa abandi ni ho jim aban na sam na me ken aban no aban na wo sa abandi di ho jim se de mo do banche ne de mo do no me kwa akwaje loan krampo no a mebra o banche na emo mi fa me go do ma what you say nti o sa abandi mom na de ni ho ba jim se me surprise ayi pineapple mi di we bebrel enso abrofo no omo top pineapple so other countries bi o I'm telling you enti me de me kan akosi ni se oman no oman na duru ba bi a this is wake up call
they used to arise sorry for their freedom. Wow. Because we had me age here at the age of 40 years. For you to have that vision and to stand up, say, "Opese okuma mano." Metimi aka senka me posters nkwa kresikan. Metimi enya visa akotena Canada. So what am I say? Me kura me catch senka for posters sika no. Enem say nipa bibinia bonini ni ntino. Enka ubie ebia sport restaurant kesiye enka wudi didi enko dachi bi no o makra betima de atwa come di ohwe me no a o de tuo beba be budan no chena abo me bia me yere ne me matu ana madwuma foto no afasika no ko enti we investment bi wo hono mo a you think of generation. Say we need to fight because the ebeye obi a ho beto no enu ne hu hia because me nko me ho to me a metimi a private associate ni ne chena akwa bronyi maso am mekisika but there how many say ye nyina bedwane akwa na ye dwane a ye kɔ no o mama ntimi anko ye mere wafo no ne nkokorafo no da bi obi beto hye omo so a na je say ye kopesika be obi so abese efie no kɔ oh wa you see say wo hwɛ nimde ne sɛ de mani abra masɔre no na obi frɛ no ka sɛ wo se wa yi na me bisa sɛ I'm fighting for you wo so ka abamubuo you yes wanya bibia ma wase kura monokro no hwe me eja masora me fight for ade kase we enye MP na se bio wo ntokura mame a me nyini se ofre me ka kire me se wo se wo mre me se me mre obenyen kwara ase kakra se bi ade yo 40 de me hu se oba da wachi anya kura na wo no oba na adwen na nkwa akunya kase we sei na nkwa ankote nkro wo so sore wanya obi owota wachi wama eye MP ministers anase other organization bia na enta wachi na nkwa osore se ukopere akunyan ebeye yisa ana uhia dom bi se obeta wachi eno na ya ba TV so radio ni social media ye frefre no ye boa ye ho ano enkrofo aba ahemfo bi yi omanim panimfo bi yi omanim wahu de mechiro na sofofo yi omanim obi bia yi nanim ye ko TVs ni ade a ye nuanum kramof obi ade ne ho jim enti se prayer baako gise baako sore wow because ye obi wo hono ma ma ne how da na koma so pa be ho na esora mama di nachi sa akukodo na nya ize o na se akoyese obi ako eye nwuram akonu abe na ne mra no wabubu obubu ye no wakane nyina bom na twa se yentimi fa prayer ni se eye nipa miensa nsem ne nan nsem yemfa mama baako a otimi ebetima koto aprafini no ama nya ne sa edie fa onyira ho ne enye ho praye ne eso ye mu pra ohaw ne nyina firi so na nyina ho toye asa entinya se unhia no na ye friend obi amra because papa oni bibi me hwe mabunu no social media so na you can see say they are in pain omu dear papa mpanifo atem me and I said to myself say this is not the solution. The solution to insult them no say bin preduasa wo ye kura wo san te wo nkwan na so e na san chirobuo because wo ye den ya osu baba benyini e bia na wa ye mistake bi na obi su baba bedu atem enti ye nya atem didi no enti metena ase so hu eniema bi hu say no e mabunu no fight for their freedom but they need someone who can come out say me pese me ye na wo mota achiri so what you say enti say na atem didi e na mo nyama ne ye mo hwe bronyi ma mo hwe obi krom no etuo ntwa yemfa sa nim de na mra na sa adwen no na me so me adwen yenko yekuru ni yi asa but I say is incoming president Kwame Desmond Abrefah and Oten nka no say sebi ensa ba kontimi nkata nyame dabi ohia wo de e no nso hia ne de nim de ni ba kofo tirim eye nyina no ene sebi oman enye nipa ba ko na ye oman ye chechire oman ewe ye nyina oho ene nipa da se na otikuro ni mu ene chechire oman ono nkwa na ko as a independent na mo nye ono nkwa na ekọ ohia nipa dom se mbeka no ho fo wadwen bra betim ma no se bi opeso ye organizer anase opeso ye MP ewa opeso so bra frɛ no kan ambition chire wadwen se bi uti
abrochimem wo opepa no so bo Ghana domo no ebi na sempo kapra wo ho obetim da domo na bra na fa won ka no na sabi emunyi nyina no mpedifo ka bibi se ensuo ebe se poa enyina no efiri kakra ene bema ne epo so ahu se ansa na yebetimi amana beye topeni so a eye yonko odo kroye nyansa ebe nyina beka bom na di odo atimu no aye friend unity no na eno so amana beye sa eno na usu frɛ Ghana man nyina se me nyina yentrase ne nka mom se Ghana oman na me enke won se we are the people of Ghana debi on penisa eno ene na adwen trimpo a odusu frɛ Ghana se yema ono emedi kan na ye nyina anye kroye na emom no oba no odopanyiri bi wan so a pese ne twetwe komo akrama akwa ba ya minia apomu Yankopon adom udin medin de nana akwa acho ai papa fa yon konfiese ni yo me pacho na minchia otiefo omo mo hwe all right chi omo na omo so omo fa omo adwen enti enhwe ye na yenhwe de ka me fa papa yi adamfo mfense be ye 2-3 years ni na me madwen atufom na mahu se papa no adepa bi hyenemu adepa bi hyenemu ma oman Ghana youth yewo ni mbebunu ni mma ne na de nyina no mpanifo nyina no ye de adwen ma papa ya aten se Ghana ebe yentuma pa efra sa yetwa de wa sei meni madaf bi den na ne papa yepanyi ye ka panyi na odim wo Ghana ase ono bi ka say my friend do you know me I have a plot number nam what no I'm being named in Ghana na wo ufiri fa na eba yes wo ankasa no ye hwehwe wo a wa yera Ghana mu say bobo odin pa say ko Facebook ntin ye bu say ono so no ne hwan yes wo Ghana no unka wu but me papa ne Kwame despite more fearful me papa ne Kwame asare ya taburu waro no ono ohama se wasinso mu ya bi wasinso mu ohama okase no ono free ekromu ala de se ni hu otu ehwa no okasam a na emframa ni nyina no wiase nyina atene nka Kwame asare no the legend no me papa no yes me bom dia yes me wo eye plot number no e bom dia ufri mi flash town AK45 na say mo mi okromu papa ye hwe no mi hu identification only plot number but what dem patch na say mo papa no why me papa no for my MP nti mfa aba ne mame me so metime di bia yiyi papa mi nti bibi sa de di nti no nya rehwemu say there be yemfa eye akunya kese we e ma no en di sikrotori be no ohwiri no oye puto yemfa akunya kese ma no e de ugidi a onya na onimu yo gidi a minya free papa mu no trese menso me ya abemu a mesi so ye medwuma na me tie papa we nenum nsem na me hwe me we ni ko hunhun mu na me hwe ni vision na ekita no na na mu se da bi we ni nipa o se ye timi di akonnwa no hye ne nsa na otimi bebu man no na mama daachi bi menso memba ne me nanano mo muso mutimi nya bebi pa at esi no mahu se ye Ghana fu ina ye hu se ampa adepa bi wo obi mu atimi bebesi abegina akonnwa no so a wetimi aboa oman ama man ye nya yentuma pe efra enu nti ana ma sori a me di pepe ye echi asense matu aba mintu aba kra 92 aba metu bi metu aba 92 metu aba 96 wow matu aba 2000 2004 2008 2012 2016 2000 mato emu de pa no nu ho ko krometi we mu emi de ase ade na e da bi me pacho menye na me se emu de pa na okokrometu du di nu ho ota se akwata okofa ge bi na kwatena restaurant obo kapa ba matu nyina no menya benefit bi emfrim wo ye sure dachi bra can you no kra na me ka kire ado prema obe mo ye prema yo yenka no kro no kra no wo ho le kra ne die because
Sabu omo aba no omo daso omo sisu yi bo hye omo de maanye omo ka kire se yen so omo nhwe yesu school video aba one day should one factory aba wodi weni ekohu se factory we pacho Kofi I produce bibi de wo se factory we produce bibi me wakwa to bi payana I see free ha me nya bofra sa sebe me mpese meka meji mi dibia na me nyoma bia me wo akire wo enti na me ma sori me di pepe echi se bebi oboko bia no enti mi masema meka di ma mbebunu no ene mrantie ene mpenifo omo Ghana ahemfofo ene eyifo nyina se ye pese ye Ghana ye fa yentuma pa edi frade a ye yitu no yempre fa hodie ye fa hodie emfri wo oman ye se ye ti oman Ghana mo oman Ghana ye yankasa ye de ne de a mo me fa ya adwen ene ye kukrometi 2024 abana ebeto no ye kukrometi no ye fa nto abano emfa ma ye Kwame Desmond Abrefah he me busa say oye candidate president no mo me nto emfa ma no sao na youth ane Ghana ya ba nye yentuma pefra asense adepa wonumu ano onim ohun se wadwen se bi o Kofi meba o obo se papa na ote ho no oya abofra eno na kabeba so on say hwe so wonya girl bi pa na we nya at the age of 23 so wo unya obe friend no ba busuan because na papa panyin we pa na we no we say nya at the age of 40 mu pa be no be ware no because we really swap nti ye mani nyina ansa nti ye wonja de menye papa nya be 65 70 nenke nto aba ma no woni menya adwen yeah wo de wa ka woni ye wo adwen awo no wo ka me no ni adwen sa asense mpenimfo bi aba se bi o ye papa osisu impo ne wo hwa ne wo hwe age a o wosen o ye panyini amembo ne kokosi sen aman ye ne oman Ghana eno ne Ghana ene ye ne every say akura esori a hey jai akura say mo no wonim so ya akura ade a me kan papa bi hwɛ mi o say akura ye nuomo ho ba ne wo ne every say de bia panyini ono na adwena ya atkeko on say nim de bia nyini hwɛ enka ntete no na ye round bob and abe flat bob aye square bob busa on say enne me akura me koto round bob me koto jale bob biu ekoto ebia ida a square bob a straight bob or a flat bob me koto there be TV reference etikopo me koto flat screen me sa koto 4K sa me koto plasma sa na se beti WhatsApp say me hwe me plasma service ma bro sorry na me ko 4K nto and me wan bo we na bo YouTube na me hwe YouTube na me hwe Netflix wo me yi so yeah edi enti enye obi na kire mi o adwen ni amene ye adwuma yeah but ene me nim papa sori ne ka se koto abaka debi yen koto jale bob no within a short time no ne development this was a koto twene also koto for fraba adentia ene ye ekwan ye nansi ye ba mu a ne etwa ekwa kakaka ne de ato ne ese twa sika kakaka ne ese de ama ne ese de enti ekwan betima in 4 times esika be 30 billions of cedis na ya what I say ba akra ne yesa be beka sa akra no sebi na adwen wo form ana oboka kase ba oboka kase a once eti me buza so osua anke ma ne mfefe ne ka onye ne kase ne munya den wona me nya adwen me no nya adwen awo asema o kanu asense wo David sino wo nuanom mpenimfo akese na abrane awo ho enso nyame esuma se yenkwohwehwe David embra no mo baaye no so cracker say na wo go right way also ne kwakokun wo betimi ni na akọ sa me no nya adwen unim Abraham unim Abraham nanka ni youth agent ko betima wo Isaac ezo nyame ma ni nyini ma no ya puso that time na unim Sarah that time pana ni pokua ohun ni pokua na straight friend look through me banyanko ka say titigu ansa na wawo nti ye wo ka kosi meba o wo ka kosi se ye nguso isi mame yenye poso ye sori na ka kufodo kwa na go titigu ne won se wa emre ma abi na ni David mame fa bibi nsha me ntwa wa no
won say wohwe abibiman no a sa mentality no high won say abofra bonwa na omo achichede sa abofra ne nsam anyini na obetimi abo achichede a aden na wo twen se wonyini na omo achichede no enu kura na ma medwen wo say sa abofra so hu nsa ora oni mpanifo de didi enti sese mahu mensa ohuru ya wo say mentimi ni mpanifo wo say ade ba ko a wo say mahu ni say abibifo ye nkrofo bi a sometimes no ye delay nipa time. That's true. It delay time. That's true. Because of say abofra ketua ye brunyi at the age of 15 20 years. Now say oye ka ye be ma na kwan ama na ye. O say oye bibi ye be ma na kwan ama na ye because omunim say the time no time we no wo ahoni obetimi aye ade no. Ye nka say ye ntwen so. So wa nso say no wo kai first ye ko school a wo ye ya say a unim ade de nso wunyini ye. Nti e be ya ye nsan repeat you. Okay. Openyi maybe so I say mekai so okay mekai say me nua ba ko ye bono faso because of need e ba ko de ka chen say hey sawachi wo form but bi wa no wo nimdie nso yesi osua but e bia osua no nso na nanka obenya nimdie no ye delay no repeat no a sometimes no na dum ne krakra o fere say one nkwa bi aminimade matwa we nso yesi me nka manam na afede wate ada so ye ntwen biem openyi eno na adi Africa openyi his excellence yemfa akunya ne mawo yemfa mame yemfa akunya ne mawo kunya ne mo fa ma no yemfa akunya ne mawo mo ene saade ya ansa na wafrefo bebam me ma 2 minutes yenhwe ye financial sector yenhwe ye education ene ye industrialization how Kwame no beto nyoma misro mempe wo fa ase odwumadi wi oh me na make because ye hu bi abusua bi aye content kro omode omo abusua ye oman no se no nso no obusuafo no mo pesika bi di atena se se mbeja akunya no because abusua bi timidi omo abusua egu oman a ena mo so man ma we se mo so adumu so o se hini sanity o me de me frefre mo frefre me mfa me to bi amra me ma 3 minutes okay fa kire me kwan ya pese education ye agriculture o financial ene o sports entertainment a ebetimma enigye egina Ghana na nkoye se akora bi spare sport o to club akoma oba o na ewura kona na emom no obetimenya ponko bi obetime de atwi na nigye agi ase nye nkrankwa na ponko wo enzo tamare ene di friba bedase bedase won se o keka no won se ya chichemu na education you can say finance and sports agriculture ni we na we kura de me ye kro mpa ne enkroya chad street labels mahu enkra na chere de sa street enkra no mame nko onse wabobo ni bebre enti wenda so dem 3 minutes enti mani da so no a ewo sa amamu ya meken ni nyina ne se ade bia no education ne ye first thing structure no mame mfa nko ha ewo se yenya mampani a obetimi a structure your education system no in terms of say adoma chedie bia akora bia wo na ewo se titini firi ho enti ewo se ye farming no hu nimdie se ye de nimdie bi be hye anase ye pese ye farming no ekonanimo a ewo se ye nya nkura a omutimi ye betimi develop omo into farming sector no ena omo so adoma chede a ye kan te se obade nyansa wode ma omo a wo ka se football ne sa ne man ni nyina no ewo se ye timi di kohye school num in terms of security ye loss ni sa na ema ni nyina no e wo se ye started the building nkura no from school na ye gya se nkura no kosua emoa part ne enema bi ahu hia no e wo se you start free ho nti akura ni pagya okita carpentry idea no what you say workshops wo ho woni nkwan fa so bubu akonwa nti opie pe na ne papa kura nya bosia enya shop bi manoa adwuma no wo bubo no ye the stuffing. So what we say economy na masimu no economy no eno na media education na simu no hey the GTP DB def stroke IGP level of ratio near the no ye be dey ehunu eno masimu yi wo say ye ni won nti a say finance ni gina ni ba bi we gina but ni nyina no say o build this education mu a na eno efefe
agric ne de ne ho kɔ science de ne ho kɔ technology de ne ho kɔ wɔn na wɔn nsa ne dwuma de ɔmo de apie free school no nti mo sɛ obewie no na wa balance system na wie na sɛ enkoye sɛ wɔwie ss wɔwie a ne nyina na sɛ ɔma me di wa brain sika gu awie nti afi na ɔsade nkɔtu adwuma mu asia kɔtua sika biom enkoye saa dabi opanyin hwɛ ni yi o dia mi kan aso wɔn yɛ mi do dabi nyama no na edo nyansa no na ɛyɛ wo de nyansa no yes because campaigns omu ye ni nyina they can't go there to talk about all these things the on be culture on say our road meba munsuo light baby adria akoso mo Kwame Nkrumah de ato hoi gold ni niam a wo ton no akurasi ni no me kan kire say woni light jifa hu days almost about where campaign promise how many years even so hwawia nko es eto promise ni say me ba o promise ni say me promise ni say me ba be build education system no na ama obi bia nimdia nyame de ma no na se obi o wa bon kra no una nim capital ewom JHS na say SHS tertiary from primary even KG kura ko no na wa start na ye de niema ni bi to nyom de ma no ye law no kura bi ye betimi akreti ne nyom na wo to no wa hu say what na me kire no nti e be build na adwe na wo wura primary no ye kan primary no a wo wura mu no na electrical shop electrical asekura na wonim say we ye negative positive we ye switch nanka enu nyina ye exams anasa niema yesua nti time bia akora no anasa fighting fire ayi nyina no ehyem nti akora ne nim say gya tofia say ni na ye di dumja so we build them till before man no be peja na akora no ebedru JSS na SS no na nim die kita no wo hia ban say me immigration. What would I mention now? My incoming president, I'm very, 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 very delighted, but still unfair to other people. Why? Say, one ambition kakrakawe, or mine order. Now for support at the time, no, infant support or mine, da. Nene, what's the youth age? Jomu yenino. But and ne opeso gina na odeboa o man no fa nko taw machi say akufu adui o mampanyine ade wo yi nka memede ne say kajiwe ne fa mi enhwe what I say papa da bia mo ne nam TV no so ye bie phone lines ntuma ye onkrofo a o mo kọ aman ho kọka o madwen o mo mfa nti we untimi ha ye ti kroma na show ye ti kroma boys uko social media youth ni bia timi atraya ye cars keka na de bom ma etimi tu ekọ ye kode ko kire minister we o say ye ntimi ma o permit ma won nye ne dodo na waton because of say gise uko hu Toyota company e wa bruchi na ma license ye wo freedom na ka kire say uko ma sa adwen we ya di obi kura ye no kura oni hu permit a won ntimi nto an ni nim die so na wo de na de ko no mbefa ena Ghana ntimi me ba sa ankura na omo ye kasia ye mo omo permit no Kumasi magazine ho no anameka omuntimi enti association bi a obi ya de ombe asase ahwe na hoden bronyi ye ka nom de ba nye bibini na tutu ka engines ni nyina na ohye bronyi na kire no ade na oman ntimi mbe di bibia obi ye bibia system we betimi abo eye fa we kakra kan sina na akra na timi aye niema bia ye nim se Ghana ni na ye na nka ni din da so ebia Frimpong bus ni ehun se Frimpong bi na ye at the age wo de odin kra na de atoso na at the age of 25 years na ne cars na mkroma ye to ni maame ani nje Mate is incoming president Kwame Desmond Abrefah na otene nka no abusuya ose yemfa o man yima no infantile nsa at the age of 40 years obebu ni fenchem na minim se youth no madwempo ohwe Burkina papa me nyini se oburu 40 years ene wafa ohwe Mali ene Niger ene other francophone countries youth na na rise enti obusuya etwase Ghana yeso de ye man ehye youth ni nsa na ye di bu man no kabi ko Facebook tika bebia mpepa ye habo ha manya fisha menya ntuma menya ka anase moment financial anase defense minister udi agora o ye menua mechew obi ampefa mechewa on say mabi wa kasabasa ye
uko internet ni so a ena me chiwa me yesei na we didi na time na we run draws I nyame o raw draws e cause haram to the state yes because wa harase obi e wo ho at the age no or 17 years okuta phone or the freedom so we craft phone but wa harase no ka me chairman for gumu rough enke be few enyansafo no be fa kwan mu na sebi wona sebi omunye nana mama mfa ko wi ansa mafa afrefo no na minim ade a papa peso oka open kese me da se wa frɛ ɛdeɛn na peso ka kyerɛ minim ahwefo me da se kofi na mu na juma wa ahwefo ni na so ajo eje o so pa akwanya wo me nua brante a se hodi na ni so adi ko e magana mani nyina dodo na ni mse me sunsun mu ni na yobi a o me kana radio so na TV so kura na obi kan politics asemu a na matwe me ho ayedai isan se bia mitina no both NDC and PPP nyina omo ye nipa omo ba ye na ase enye za ko bi na obi ko bu say ah obo wem prekope wono wan adwuma de na wudie ewo eye Ghana mamia obi na no je ti onu na ne di nkomo no oye die ni oye komfo oye asori ni oye sofo anase oye uduefo obi meka se me komfo pani o mo komfo pani a me yesunsu adwuma na minim de betima si kyena na wo ye nim papa e ba yi boni e ba yi wo san se osabone kotoku no papa wo na boni so e pa na ede na show ne se papa wi bradwuma de we so ne ka hintasem be na won the so a show se kasa bi me mumre ni nti ne nji mumre bebre na ka me pesa me de my identity be to abonte but I think say kasa na o ka no fitin no ba program so na meta ni sunsun mu ni hunu ade kwachire meta papa na matibone acha branch na oto no say me na je chi hunu me de me support na man 100% na mum on hwe no am say just for say ye bo a ekuya don ko ma me say di kafra pakosi ndum no mu a oboba sin mi mu no abeka kire say na o we de buam na me din che na me ko na de ewu mu an say edu de bia oboba premisika na me de me supporters ayeden ama omo so yes na me famani ye kwesa say adomo edi mechi no enyi na epese omo de omo asetena na eboa no nyanya nsani ti sa branch na oto kasa no nyanya aye wo Ghana spiritually asem yo kan enura no ero na me de call sunsun ko busa say ampa obetima ti say David ana obi me kama emu wasoboa mu eye no kware say enyansa fo beti na se a ombe ku nipa na oti ho no. It's not about education. It's not about work. But I'm telling you, say, bibi wonimu na bibi na deneba. Ana, woja ko nyawe dia for number 2 dwa na wona omuso etonka dwumadi awudi na eye ewie ebrem no. Woso so ebia no bi so ebetimi ayeden aba won chen na ono so onimo odo support na bobo ano a papa mi de na baba mawo ekire no obobo do ma na odofo no munyina mahia enti fa no ba no to na wona ompese omuso free baby a omantem onyina ono ombebeka ono mabobo ano ne yaba when we say station no tiso no me no na ma wo so da bia ne kre na kwanye ni ba fa so busa na abrantie wunim na na no meaning ba bia da ko funu se na tana boso mfie ba bia na ni be ni atro political background da Debbie, but I'm being honest to you today, say the youth must arise. Wow. And something you do up in what spiritually you do the me kind of party at some kind of my own. Opian to me competition, stand up more. That's the way to do more. Then person about the only nipper than you should be. Minim. And I spoke to some couple of people because I'm so baby. We are you be approved to me in every Ghana because more disappoint your mind. My number was actually 0246 01 4029 0246 01 4029. Ye madye only tumi nya tumi. Ye madye no chire no ebe ye yedie ni. Ye bokwan ti be kwan ni ma adasama. Me support wa de ba, me Ghana ni ba. Nti branch no to ka che ne say owie ni program na on frɛ me na me wasem dia de ma no. Me da say enti o se me nkan kire o say opeso osu hia o na anse na ebe hia wo no ye pese ebodwa dompem ne ntade ni posters ne ebe siw na so enti se asankarefo ewo ho a me akase kofi medical di kan ba me be hia eye committee no ene inform wo no ansa na papa yi wa ba ya bodompem no enti me du si anan me
but I was coffee, no support to the near Ghana. Number who say, Nansa, a bit more for dance to the Abuah minor. Medasi, I know Casa. I come a good deal, what's it? Medasi. Eh, another chick, and so I truly supported their ma. Eh, kiss na no dio. Eh, papa. Na, Ebane saying, and I propose to 50 baby, also didn't support us about to amount. Yo, medana se, me obia, said the American, say, make it a prophetic background. Make it a prophetic background. The me who is me dana se, Yankopon Shirano, Shirano say, you be all beka say, beer or ye comfort, intino bia, the wakano, beer say. The over ni bia nim de Nyankopon ahihya wo de bre o man no enti mahusu se ampa owani enti Nyankopon hira no na onye ne kesepa na de owo se o de beta machi bia no Nyankopon no emoa no na ontumi fa hello I'm say so I hello open you didn't look at him fan chame e ma so be me de ezo nya de pass o akaso nya oba papa no what do you free? Yes, I'll pay you didn't make us free. I'm finish because free already. Okay, Ishmael. Now, I got a panic like me mean to them in YouTube. But being a Canadian, a minute maybe in a mama or mine. Yeah, you know the money I could do. One thing by or by the demo that children. One thing by same thing. One country and not come over. You come over and talk about different game. Also about course of Sama, that's the plan on story. That no fire is young people in this day or married. And when people also, and people will be any of this kind of hello, yes, I'll pay you didn't be because free. Papa, we are your poor number, we are save Mr. You better tamale, na Mr. say, Boadomano, 95 won't see what my Yabeka such a domino watermelon. What is it? Be unknown to watch it. And that's a part. Now, Kwame Desmond, when I say, oh, that's who can see how we can get more mine. And she, I don't know who's not a marino. Like I said, one and I say, but he shouldn't give up. We the youth, she are beside him. So, if anything, no, there should be no fear because for this the time. Say youth na say so rise but we should make it we say na men kan ho pa why yes arise Ghana for the youth for your country. Hello, yes sir, we didn't even be free. Yeah, good evening my boss Mejo so madam man person can that program is that me ka say open you also or just so yanko Open kasa why wadaruma me pa show me woman say me kume me de me say e bia nfi me de ma kia no na asema wo ka no sabi asema wo ka no
nyansasɛm paa ɛhyɛ nkwan paa na mennyɛ wɔkan nti mesusu sɛ mehwɛ ne soɔ mehwɛ honhom mehwɛ biribiara mu a yɛde ɔma hyɛ me nua yi nsa a ɛbɛtumi aboa sɛ ntimi sɛ ɔwɔ ne so a adi mu nti mpɛ sɛ yɛde ɔman no ɛhyɛ ne nsa na me ɔba a adu so a me ne medi nkan yɛ number 1 a medi n'akyi Medase, famous, Wadarma, Yamfa last call, now Yamra Papa so, now on fire a Nechi. Hello? Hello? Yes, I patroned me last call. Hello? Mammy, and Tia a young Casa, Mitio. Hello? Famous, you free so. You free so. Boko. Open, Yako. Yo, meda now, Yenuanoma or Mofre, Yenuanum penny for Mofre, say, Yankopon in Shiramo. Hey, do waka. FDA, ahwehwɛ saa adwadeɛ nkratoɔ yi mu agye ato mu sɛ ɛyɛ honey and about surprise Edusa herbal mixture and Edusa herbal capsules and then who dreaded there you could brew who said down complain with sissy cocoa epe antiwakade Edusa herbal mixture and Edusa herbal capsules and then who drank a sepan and neck you could brew women a yama man mema Edusa herbal mixture and Edusa herbal capsules and your cocoa sissy drink a sepa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Rotslassi. Namen serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma memme jina brand. Na yemme. Na Edusa was said me bravo we. Sweetie, me be come mama adwamwa. Hey! What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwa judi. I just a pen for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA, ahwehwɛ saa adwadeɛ nkratoɔ yi mu agye ato mu sɛ ɛyɛ honey and about surprise Edusa herbal mixture and Edusa herbal capsules and then who dreaded there you could brew who said down complain with sissy cocoa epe antiwakade Edusa herbal mixture and Edusa herbal capsules and then who drank a sepan and neck you could brew women a yama man mema Edusa herbal mixture and Edusa herbal capsules and your cocoa sissy drink a sepa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Rotslassi. Namen serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma memme jina brand. Na yemme. Na Edusa was said me bravo we. Sweetie, me be come mama adwamwa. Hey! What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwa judi. Abusia, I'm saying penny from Buafu into my year from my Yasaba. Why, Mudum 10 times. Every chief producer so son 10 times. Or say 1,000. Oh, every shagun and 10,000. Ever sorry, and the youth. Yeah, arise for the country. The youth arise for your country. Na yen fa ye nyoma pa. Ata say yen fa ede emu oman no. Eye minum ye no, no so bu oman ni. Enye broni na oyene answer na memo ka na wona say bi omopon number ombetimi no abu oman no. Yen hwa de wona mo frɛ chichichiri me kire eye emrafo yi. Omba ye krom yi ase a. Omo won no mutua ni omo krom sika. Omo yo mo fa ye agudie. Omo fa ye timbers. Omo fa ntena ase no mo de develop country no. Omo de kɔ. Die na obeya fa won say de oman ne hye won sa. Koko na ye producer ma omo no ubeye bibia fa ho anasa wo so do be sa export. Okay, the woman nyina ne se wo se wo ma no e make sure se
resources na ye wo no ye momu eyusu ewo ha a ye nya mu mfasode ansa ne hu se ne moroso anase ye pe hu sika bi no na ye de akọ krofufro so me ye nuanom koko fu ohwe ya koko obi ado koko sa wonum miloda ne kre so one said that simplicity was nka milo ni ne manka every month bi ana aban agya kogu omoso se monnom na munya hoden de mo do no enu bi so mfaso ni enti me de me kan se de ye do bi anua ne ne ma no was say ya yetimi yusu bi maye ho but what mase ene dan so pa enkura tete block so ensu nua gu ewuram forestry achichi nua ye kan say workshop ni ho a carpenter fo aban fa carpenter fo ebubo nkonwa na omode maskus no enti wo hwe asem no areho ya na obi ka se o banity se MPP ni NDC a areho na meda ya hwefo ase ne afutupa se menye obi a mesinsuom ansana maham me obi a me yokukudufo na before a metumi na se me ya dibi no na mahu se osoro etamachi na nimde eka me ho enti mimfo obi ansa nsifom ena mimmo obi nkotam sika ma me se hwe ho bra na nipa ne gidie na ode ama me no medinisa sinifo medimisa nisa asifom enti mesrom so munya gidie kopem se meko ama oman Ghana no ayeyie ama ne ye bom nkonomadin no misu mewu akwa ye bebo midin se Kwame Desmond Abrefah sore ye no ye babunu ebeji wo ma no revive nkruma adwuma nyina dibi beka ho etimi ye ya mamabunu nyina wo ko abroche ni dwane baaye ma Africa Ghana be ye fe mabronyi pe ye kan sen visa wura Ghana na Ghana demusronko a wo bre anse na wawura ho enam se na oma na ye yi a omunhia kohwo bi ase o ba ha no ye be ma osaka no fu no to se mehu sesa ni so adi hu na bamu no obi bia ntimi nsakira ensesa ma adwen ena me lusu hope enti omu agidi a omuta machi dia me ka kiro mo ne se nimdie no manya a se nimdie na menya no twedi ampon Kwame na de ma me ye frɛ ni divine wisdom enu ye nsua wo buku mu nko a na emom eho na bronyinya nimdie a wode ba na bibini so anya bi asua no me so ko wa kofa bi edi sa divine wisdom no aba na bibini so ade no enti mesrom se baabi a wo bia no nyagidie o memu se akonwa ne de me se ye wani ewie masesa won se African countries no bibi sesaba youth ni nko a Ghana de ni na omu tie no enti ha na me de ombesi me number na gu screen so no 0249 59 04 61 0249 59 0461 o frame me no be kasa boadoma no wo ye sofo wo ye obibia wo ye kramoni wo ye hwan ye Ghana fo that's the first thing inti Ghana ni bia wo pempuntu no we nye religion we nye hwe ye nyina nkamum na ye mpege o ma no meda wase ha ene de is incoming president Kwame Desmond ABC na me catch row the late Kwame Nkrumah ka asemi papa me dododo o say Ghana, the independent of Ghana is meaningless. The independent of Ghana is meaningless unless it's linked up with the total liberation of African continent. Or say Ghana, you found any in Kwasi accept, and you accept. I just say, yeah, countries for the year before you know, you can't boom. Never your crow and sana or marry a timini. Opinion. So what to all? Now I want to say, Unsumwa. Also, money. It's meaningless. Unless there's a link up with African liberation. No nation, no people. Oh, famous. Now, Abrefah say, if you educate a man, you educate an individual. But if you educate a nation, that's why educate a woman. I'm before. I'm Kwame Siswo. What am I Papa see a on my ancient inside. Oh, you to 40 years. No what then? Me and Moyan son share. Said we see a son share. Order that no. Friend 0249 590461. Now on so yes on the say and your pa e be free a year yen kra mu aba NBC media ni ko Facebook nti obetuma from school to oyi pebre na me kono na me chia eye ma de nyina obaya osoko no man tutu broni no me chia osoko kwaso
mo sia na che me da so do Bidi jumodi e bero. Otu ni din ewiase na okwa. Ebusua, so jutum se ewiase na okwa.